Om mata bona na media sosial sonar gitu. Itu dah. Boy para pak mantan mi bani di Facebook. Bereng mana? Oke nama mantakku na perjulu gateng kan? Om mesti na pedua. Adok kina ada no pala kalau ku ribu teh. Ano halap? Oh lu, alang boy hoyak kida hola na ulan lek munebak makana gabe jadi tuh om. Salah kawan. Aman yon ni mantakku. Mantakku ko mano baga si Melisa. Onom no tong mantak ko si beto si Melisa mano baga iso satu sonari aron go pinomor we anyo dia picubo po do pehame sering picin. Si Melisa, kecibo kamu. Si Melisa ni. Berarti om dapat ulam selelengo. Haro po susu. Nah, om baju, jumpa si Melisa aneh. Asa sepuluh ham, asa bulus nang bukan ada kecibo kamu sarapak kamu. Nah, halo. Si Melisa. Kecibo kamu terus. Ini si Melisa.